Bategeri wa Meru TV kagitaga ngito gutegera mantu zegi nkathiti cieturu kirura na arua na okambe tikire na giteo gikinene ngutegere oragu kari kire nkathiti The Daily Nation na nkroki ngutaririe oragu kari ndene ya nkathiti ya The Standard ngutaririe kari ndene nkathiti The Daily Nation na nyumene tutegere oragu kari kire nkathiti ya The Standard nkathiti The Daily Nation ngategera karatasi kambere kuri na mbicha ya Antabadhatu kuri na mbicha ya orera wali rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kuri na mbicha ya Gideon Moi ujo ni mwana kana nthaka ya orera wali rais Daniel Toroitich Arap Moi na ndikuri na mbicha ya Antabadhatu ya mbere ni Uhuru Kenyatta ya bari ni Gideon Moi ya badhatu ni Raila Odinga Prince Karim Al-Hussein Aga Khan the 5th udu nararikire na gototiga na korere kana mathiko jaja kethro yageta na mbere ntuku egoro na ari anterechia Ismaili Center Lisbon Portugal karatasi na koga mbere kona mbiche chia mtozo ukumenya kanata Prince Karim Al-Hussein Aga Khan the 5th kona rukono ruro karatasi ni katwiri 3 4 5 na 6 irukono ruro rajama na ngakwira nikiro kono ro mtuzo kumenya kataka kan rure imono mukigathiti The Daily Nation no wari mwambiririo nkathiti eze Aga Khan noe mwambiriria na family Aga Khan ibo ene nkathiti ya The Daily Nation ko ikyo mbadhiri tabakiandika rukono ruwa ena njira indaza karatasi katwiri 3 4 na 5 na karatasi katutandatu. Yes, rukono na nkathiti ya The Daily Nation karatasi kambere mbere tutonya ndene nkathiti ya The Standard mbere tutonya ndene karatasi ne kambere nkathiti ya The Standard kuri na mbicha ya William Ruto rais wa nthiguru wa Kenya euni yake iri nkathiti ya The Standard mbicha mwake kuna mbicha ingi but ire remain mbicha ya William Ruto na kuandikia awi iguru you can't teach me na kemero oteomba konditana ije ni meru William Ruto akiereka gitene kare arari interete wajia otokona rukono ru niki rais augete you can't teach me karatasi ne gatono kathiti The Standard ni otuketha tukimenyana imbi yongwa igweta na mbere tombiri na ndingathiti cia to karatasi katwiri kathiti The Daily Nation yongwa tenjere next year kwa kagitene gaka kathiti The Daily Nation ni girukono rom tunda kuthomera ukumenya kana ta His Highness the Aga Khan His Highness the Aga Khan uria karatasi negatoreka kuga ati Aga Khan so media as catalyst for development Aga Khan nonete nyomba cia nteto tachio chigatetheria gukuria mugongo kona rokono ru karatasi negatwire ara gukurikana mtozo jikana Aga Khan na mberirie nkathiti ya mbere ya Kiswahili iretwa Taifa na akwamberia nkathiti eze kagita kau nkathiti eze ni mbere ko share nkathiti eze iretu kuthoma kagita na gaka The Daily Nation Aga Khan aretherwe agitutiga ntuku Jumanne ari na miaka 88 arambere gututiga ari na miaka 88 na akwira Jumanne kiume giki ugategera wone uria ejire Kenya na mberia nkathiti ya Kiswahili iria agurire ora ari ndisi kagitene kau Charles Hayes mwaka na 1959 ni amberia nkathiti ya Kiswahili mtu kumenya Aga Khan nyumene athithia nkathiti ntuko chionde rietwa Daily ntuko chionde irebeta Daily Nation na nyumene jana Sunday Nation kona rukono rura ajama rwegie ora amberirie nkathiti retu ngukuthomera kana twethera tukithomaga oru kirunde Daily Nation ne omarina nkathiti komenya kana Taifa kana Taifa Leo ukethero ukiona rukono rura ajama rwegie Aga Khan na ndoro kwerikana kethero akithikwa ntuko ya rojo kuririkana o karatasi ko gatwire waziri munene jantheguru ne Musalia Mudavadi na aretherwa agikinyia na gweta gukondol ireto condoling na mushijwa Prince Karim Al-Hussein Aga Khan na aretherwa agitantu ko goro na wike pore ciawe ke mushijwa Aga Khan ne arego kwerikana Aga Khan na kethero akithikwa ntuko ya rojo ko Musalia Mudavadi na aretherwa agikinyia ntezi na kwethirwa agikia pore ciawe
kiremo shi jo muntu jo jikene ta Aga Khan. Karatasi ne gato iri karatasi gato gato no manto jegi Aga Khan bado mutegeri kwerere no munka karatasi ne gato tantatu ara kuri na mbicha bari na Kenyatta uro ari rais Jomo Kenyatta ura rais wa mbere bari na Museveni bari na prime minister bande guruingi iko kona ni mtu wari na litori nene aza ande gurune karatasi ne gato na no u karatasi ne gato tano no rugono royo ura mbere nkadhiti ya The Daily Nation kuma nkadhiti ya Taifa Leo eta The Daily Nation na yadro gekura karatasi ne gato tantatu okono rugono ru kakarogi ora mbere nkadhiti eze tueta munga karatasi ne gato nana tori kanya rugono ru Aga Khan tueta munga karatasi ne gato nana karatasi ne gato nana mutegeri nkadhiti The Daily Nation kolere kana ate aremi ba mpempe baro gwatine bakwethira bakigora mpempe chirina aflatoxin ira bakogora omende goro ya Kenya aremi na thi ba mpempe kuma East African Community ibogweta korono gwa ba mpempe cha aflatoxin ira chikwethira chikegoro kuma ndegoro cia ome kuringana na aremi baba bogeta ati muno kuma terere cha North Rift ibakogeria kwethira bakigora mpempe cha ndegoro ya Uganda nyarago kurekana na ndimo cha mpempe hizi no chediro chirina aflatoxin eze na nande chikaretera anto mthina nande kurekana athi kana ene ithi bire bithiaga mitu gukurukira mpempe hizi baruga aremi nande bare force wa gweta kugura mpempe ome ya ndegoro ya Kenya nonto ndene ya ndegoro kuri na shortage kana kuri na okonyia gwa mpempe hizi na ndene yako kurekana kinyaba agora ome kuri no gwa sana boko gora mpempe china mulimo china chemical eze aflatoxin iria ithirwa ikithukia muntu mwiri kagita na gaka kuri na food shortage kana kunyia kwa irio kurerekana ati nkunia imwe ya mpempe kuringana na karatasi kaga tonana yene kathete The Daily Nation baruga nkunia imwe ya mpempe ithiritwe ekiuma chiringi egitia monka chiringi ngiri 3,500 na au kabere ya ngiri 2,500 konkunia ya mpempe kagita na kaka ni itetie monka 3,400 au kanyuma ya 2,800 kintu nande kira kirio rugono ru okaro na karatasi negatwire roegie manto zegie mpempe karatasi nege 10 irogono ngogotariritie au kabere roegie pamwe bantu ekuru na akuru baraba kwekana nibo pethagirwa bagikaria utonga bwa pamwe ba asiasa kana imwe chianjaira nene ire chi marito za gwetawa sana imwe chianja hizi kwina ito the Kenyatta family kwina the Moi family kwina the Odinga family na nande kwina the Ruto family kwina antoba kwekana but the men and women who hold the secrets of these families tukamberia na mochizo wao tuambiria moshi kidogo ngotagera mutageri tuambiria na moshijwa olawo rais kagita na kaka Daktari William Ruto kire utonga po mochijojo kajo anja ezi William Ruto kuna mtoji kana ta Charles Stella Alusala kurekana anto babanga kuthomera barerekana bamwe ni mawakili bange ni ataramba science na biashara na bange be profession myanya na barerekana anto baithagora baichithite na batenda kumenyekana nyake mitandao batenda kumenyekana okine mitandao maisha jao jatura ajawithi na ndikire uro manyaira na gutagera utonga bwanja ya Ruto aremenyekana ta Charles Stella Alusala uro kurekana na tagaira mechi kana biashara chonde chianja ya Ruto Alusala uzo arerekana ni accountant ni mutari madhabu na nethiritwe arindene ya Roterero auditing kurukia thomete University of Strathmore na ethiro arindene obisi ya mutari madhabu ra munene kana auditor general gwa nkurukia miaka 15 na ndego kerekana nkatha ya rais wa nduguru ira wijikana tarecho Ruto amona mwana wa wijikana ta Charlene Ruto barabethiritwe bagetonya muno kire biashara ta company ijikana ta Martini Limited iria niyo ithagirwa iria ene hoteli ya Weston Koilel Farms na Yegen Farms na inge nyingi amona amako insurance arakubare na shares kurekana ndi mtojo wetu Alusala no ithagirwa kibakariri into bibi kana kibategera ari director na into bingeta bibi Nicholas Ruto ozo ni omwanza kachirais kurekana kinyawere na shei nyingi ki mweche ya farm hizi na ugatagera kona mtojo wetu Alusala
enwena ndi omwa baraba hivi sana no baraba takaira utonga baruto kore na tena Lusalali na Kantaria na Charles Victor Rondi bawe baba datu Toitakie Kenyatta family kore na John Stuart Amitage Jacob Ongechi Mbogi na Jacqueline Mumbi Hinga baba datu nabo bareka na kinyaba tije kene na patona kana kiri mitandao kinana njira iri kuno iriku na baba nabo baba datu bagitegera utonga bwanja Kenyatta baba badatu ndakuthomera ibaba thagara bagitegera utonga bwanja Kenyatta tugitegera kuringana na karatasi kage 10 utonga bwa Kenyatta burabu theta bagitari ruwaza kuri na amwe na interview ku tiangu tegera interview bi muchijo Kenyatta kuri na Muthaita Limited CBA Motuya Property Limited Dhini Holdings New Blue Post Hotels Limited Unimwe chirebe theta bakion kwina inge gweta NK Investments kwina inge nkurukia kampuni 30 iria chithirito chirinde ne utonga bwanja Kenyatta family antobo bathatu ndagutamira barako kurekana batize Kenya kene mitandao lakini ibo bakaria utonga bwanja yiji utonga bwa Moi utonga bwa Moi sorry kile utonga bwa Kenyatta kule nya Brookside Dairy NCBN intabinge tabiu utonga bwa Moi kuri na Joshua Yator, Mukesh Jamnadaz, Zambuni Shun na Millicent Ngetich. Bo bana na boy baba karia utonga bobo. Baba da karia utonga bobo. Na modhi utonga bwa Odinga family. Utonga bwa Odinga family dikana na family na company raise kana monota East Africa Spectra ya Montajege kuthondeka ngasi, mitongi ngasi. Na ndo utonga bobo bukarwana ntabo banda kuthomera bwa Odinga family kwina Israel Otieno, Gladys Cheruto, Solomon Okieo na John Tolo rugono iru ranja mo karo na karatasi nege 10 utegere utonga bwa anto baba ufa familia ira ni mwacha familia nene aja ndeguruni utonga bobo kwena anto babo karaiya na anto baba barerekana ni anto be kisiri sana bate chumere kiri mitandao bate chumere kiri kamera bate ona niyo utonga bo batora baichideta ende bakaraiya utonga bo nene sana Gazeti ya The Daily Nation karatasi nege 12 kule na kampuni ya moya kuma mdogoro ya Amerika iriana ande kethirwa ikechwa mbecha chigo kana 129 billion kana bilioni ndora 1 billion dollar irani around 129 billion ire chikethirwa chikithondeka expressway ya Mombasa kuna kampuni imwe egoto Everstrong Capital irana ande kuregero kuchwa mbecha chemunga nazo 129 billion kana irani 1 billion dollars chagutigera kuri na kuthondekwa kwa barabara ya kuma Nairobi gota Mombasa irani igotwa Nairobi Mombasa Expressway ire kurekana kadha kilomita 140 ire kambire kuthondekwa kana road breaking ya kethiro ikithithwo muthia jwa mwaka jojo kampuni je kuma American ndine ndire twegechwa mbecha hizi 1 billion dollars wairitagi Kenya ni 129 billion Kenya shillings kuthondeka iregoto expressway kuma Nairobi agweta ntere cha Mombasa irekethirwa 440 kilometers rugono ru karona karatasi nega 12 rukarona karatasi nega 12 karatasi nene 10 na tuna kulirekana ati kuri no tumiri bovu kubwa mbecha ndene thirikari cha county karatasi nege 15 kathete The Daily Nation rugono ruru duga county nichitumirita nguruki bilioni 15 gatanta nyanya 15.8 billion kuria anto bate kumenyekana kana baraba ijikeneta ghost workers kana non existent workers kire mwaka jo ngirije mirongo ne thato na ngirije mirongo ire na inya 2023 to 2024 financial year bobo ne kuringana na controller on budget Margaret Nyakanga akiaria ari ntarecha ni Ivasha kagita na karakura ina retreat ya senator Daktari Nyakanga na ugeta ati mbecha hizi irachie munga naja 15.8 billion chitedre tochike eriwago kurukira integrated financial management information system erejike na monota IFMIS ire tumero kemarei tore wathoboite kiritie ende chethagiro chikirwa manually itakuga ikorea na njara kethe ngiri 10 gatarwa chine kanero interview kuringana Nyakanga na ndugete mbecha hizi chiri anto baraba jikeneta ghost workers kiuria kirana ndugete igikwanania kuri na nkukumo kana corruption inene igweta na mbere ndeni account ishande guru ya Kenya kona ndekore kana 15 billion icho chithirite chikirwa manual iki account hizi na ndekore no gwa bo tumiri bodho kuwa mbecha ndene ya makaunti kuringana na kanzo ya mangabana kana nande Nyakanga
sorry nyakanga natariritie imwe cyanjerere county egi chitumirite na njara buthuku. For example naugite ati kuna nyomba ira chitumairo ni mangavana ira chikeneta governors residence. Nyakanga augite itebatera kwithirwa chigitumira nkuruki ya milioni 45 kuthondekwa. Nyomba ya munini wa governor itebatera gutumira nkuruki ya milioni 40. Nyomba ya speaker wa county itebatera gukurukia nkuruki ya milioni 30. Ende nandi nyomba iji chonde kiri county chonde ichikurukitie monga najo ambe chiri ko batara gutumirika ku. Ko kona rukono ru karatasi nega 14 rwagi utumiri botho kubwa mbecha narako kurekana nkurukie milioni 15 bilioni milioni nkurukie bilioni 15 ichitumiri nyanjerere tukubatara ndene ya county azandegoro Kenya. Nkirikania ngatheti yakwa ya The Daily Nation. Kuri na rugono rwa seneta ibarareganira muswanda joko gaorana mbecha ndene ya county. Seneta ibarareganira muswanda jojo ikitu ndene ya mbunge jo kutagera kugaorana mbecha ndene ya county bikiga muswanda jojo gatigira county imwe chitiko kwata mbecha rako kubatara kwangerekana okorerekana county ya Kakamega kethira muswanda jojo akuruka ikethirwa ikendikiro mbecha chia ona mungana jo bilioni mugatanta ithatu 1.3 billion ichekethirwa kina makosa seneta bogeta muswanda jojo ketithirwa jo getana mbere bwaga no county imwe ikethirwa ikigutiga wa nyuma no titenengero mbecha urego kubatara rugono ru karona karatasi ne kambo thanka thiti yu ya The Daily Nation. Right. Bitikira ntonya kathiti na The Standard bicha ya mbere kwerera ne Rais William Ruto na we goro kuandikete you can't teach me kana otomba ko nditana. Totonya karatasi ne gatwire. Karatasi ne gatwire kathiti ya The Standard ne ongo atakagita na gaka. Kathiti ya The Standard ne ongo atakagita na gaka. Baruga kwena legal battle over set parking lot. Ikothire tokorana nkuchanio kiri kapis kamunda karakari ndene katikati ka mushimone jo Nairobi. Kuririkana ni kamunda gaka nini kana karito a small stretch of land katikati ka nyomba ya Nyayo na Intercontinental Hotel na ara mushimone jo Nairobi. Katikati ka Nyayo House na hotel Intercontinental mushimone jo Nairobi. Imunda jo kuririkana 0.2 acres kana mita 13 kwa kamunda gaka nini sana lakini kena mbeche nyingi mono no tokari katikati ya mushimone jo Nairobi. Ikamunda kethiro takarena nkuchanio ikamunda kethiro takarena nkuchanio kwa kagita karaza na kinyako kerekanwa thirikari ya county ya Nairobi negerete guikia kara kikamunda gaka na baguikia kara kikamunda gaka ibethira bakiringo faini nene sana ya milioni 85 ibagerete guikia kara thirikari ya county ya Nairobi na bakogere guikia kara baringiro faini nene mono teba bake inyamwene hotel Intercon na gerete nyago guikia kara kikamunda gaka na kinyawa alingwa faini ya 70 million. Kukuririkana kamunda gaka karaga kuririkana enene Willesden ibo ene kamunda gaka ikethire tokarina manto kathumba no gikundikira gikagerekeria gokajukia kana ko ireto trespassing bariko kotini na bakalingwa faini nene sana. Kwa kamunda gaka na ndeka ririkana kidogo ikethire to karina nkuchanio na karina manto jamu ingi kirikosi karina kesi ingene ne koti. Ikamundaga kurekana kare katikati ya Nyayo House na hoteli nene ya Intercontinental na ikamundaga kurekana nika mita 13 kana 0.2 acres. Rukono ru karatasi ne gatoro karona. Karatasi ne gatatu mutagari wa Meru TV kuri na mbicha ya muntu kuliraja sana. Karatasi ne gatatu kuna muthako kuliraja okumenyekana ta Carlos Otieno. Arariraga ntuku egoronde ari omya koti ya Nakuru law courts ngakuthomera niki mtojo arariraga ni karatasi ne gatatu ngathite The Standard ngakuthomera gitumi kia mtojo kwithirwa akirira kuririkana ngina amwana mwakoro wa mtu ura waurire wamenyekana ta Brian Odhiambo ntuku egoro ni baratiki na kiriro giki kinene na bubu nyuma ya koti kwithirwa ikitejaneria gambadira koti nda gutigira muthako uju ura waurire na kuona guchua kana kuretwa Elizabeth Auma amwana mwakoro wa muthako ura waurire wijikene ta Alvio Kelo barari koti aya baraiketie gambara ya koti nikenda gutigira Brian Odhiambo ura kurikana na urire na kuonekana either ari moyo kana akuite ni barenda bachokirwo either ari moyo kana akuite. Odhiambo aurire January 18
ni aragwo kurekana ajukirwe ni maabitha ba polisi ba KWS ntuku egoro na nde achore amona antoba mtojo orire amona nja ibare kinyire ndene na Nakuru Court na nyumene Justice Julius Nagea edoro akirita akigita gamba na njirerera atigere muchejojo na kiroge kinene sana kurirekana ate court iraugire ate kuri na gutena ukuje bakonania ate maabitha ba KWS nibo bakusika na gukamatoka na kura ko Brian Odhiambo kurirekana maabitha kana court iraugire maabitha ba KWS batina batera kwithira nibo bakuru ina mtuzo auri narako kurirekana ndi family iraromba asikare bamuchwa kana bamurekeri kathi bamugwete ithare moyo kana kuitira kinandi court nirachajaniriria nande families iriuga nande bo batizi na bagita mwana wao na bawri kiuri kimwe bawri nuwe ukabatetheria no tunande koti nirabagerere njara ngagutariria ure Odhiambo ororere kuringana karatasi gatatu kuririkana January 18 mwaka ujuju Odhiambo na urire ntuko eze kuririkana iri agwatire ni maabitha ba KWS kuringana na kuje baraba tegete ntuko ayu Odhiambo namba yawe ya thimu nionekanire iri nterecha White House Estate ntuko ayu thaa 10 ciogoro namba yawe izire ethero ikionekana nterecha Karunga na Ragilgil January 19 ngina urojikireta auma na ikirie kesi ndene gitokia polisi ira itwa filing a missing persons report kwita kuripoti kwe mtu urite January 23 DCI betre bagwata abitha batantatu ba KWS DCI betre bagwata na nyumene barekeria abitha baba ontuko oyu January 24 koti ni ethere ikiromba Odhiambo etherwe akirekerwa ithare moyo kana akuite nyumene DCI bandikire Safaricom na Airtel kunikenda babatethire kumenyina Odhiambo ari kuru kono runde ukarona karatasi ne gatatu kaditine ya The Standard karatasi ne gatone irogono roigera isondogoro Kenya William Ruto kwa miaria rari terenti kwa egoro arogere you cannot teach me about livestock Ruto ararere bamwe bantu baraba kumeneria mubango jojo anchanchamo chia ndethia abera we batemuritana mantu jegie ndethia Rais Ruto akiaria kire mantu jere tutagitana mbere jegie anchanchamo chia ndethia na aronekanira muno kumeneria bamwe ba atongeria na baraba gwetana mbere na kuregana na mubango jojo anchanchamo chia ndethia akiaria aren terecha Garissa kuringana karatasi gagatona kadite The Standard Ruto kire ndio ngaya terecha Northeastern Ruto narugere ate mubango joja nchanchamo kire ndethia jurajo ambiriro January 30 ijokethero jogeta na mbere na ne mubango joga atetheria akiareria akariba Garissa town ndene ya market ijekeneta Sugmugdi Ruto narugere thirikari we gatigera ne kuria nchanchamo iji chonde nikanda gutigira ndethia ichire chitena mirimo ireche gwataga kagita na Ruto narugere ate thirikari kethirwa ikendie nyama ome ya nthiguru thirikari geta nambere na kwendia nyama ome ya nthiguru Ruto arugere we na thomete mtu na PhD na mtu thomete sana ku era barea bakugatije kira kuthithia baimenyere sana rukono karona karatasi ne gatuna karatasi ne gatandatu kurerekana the new look ya State House mbicha njero ya State House kwina nto itegweritie sana mbicha njero ya State House rikana State House ne chenchiri ure are au kabere ne thithiro ire to modification ne chenchiro kairim ne kwina nande the new look karatasi ne gatandatu ukona mbicha eu na baruga ati kidogo kuri na ndwali chigwita na mbere chekuonania bamwe ba Kenya batekenete muno kiri mbicha njero ya State House nyomba hizi irana ndithire tori na marais batano na nkuruki gwethirwa iri nkuruki ya miaka 60 iririkana na ndeba ba Kenya baruga history ya Kenya na ndita katharitwe kumania na guchenjwa kwa nyomba hizi ya State House rugonero ukarona karatasi ne gatutandatu mutegeri wa Meru TV karatasi ne gatunana mutegeri wa Meru TV ngategera karatasi ne gatunana kurerekana kuri na bamwe ba mabitha bakia make UDA bare kire ndio ngaya kiume kimwe nara ndegore Uganda ira itwa benchmarking
kurerekana kuma bakuma nthiguru ya Beijing na ndebare Kampala bamwe ba maabitha kuma bakiama kia United Democratic Alliance UDA ibaikinyetia nthiguru ya Uganda nikenda bakamenya uria enjire mwe benchmarking kire kiama kira gitongeretie nthiguru ije kia Museveni nikenda bakaithira bakiritanwa uria kiama gikaraga for long kiri utongeria gikurikania Museveni na kiama kia karite kiri utongeria bo nthiguru ya Uganda for a very long time kagitaka karaja na ndeni kio kiama kia UDA gitite kwithirwa gigichwa nkwagaya nikenda bakamenya kinyapo ura babatera kwithirwa bakiatha na gutongeria UDA abutha baba UDA batongeretwe nimo Secretary General Hassan Omar bagikinya ntereche Uganda gogo na rukono rukarata sini gatonana au kanyuma baradi Beijing na ndebare ntereche Uganda rukono rora ngategera rura muthia irwegie governor umama governor rora rekiti na kugwatwa ntuko yegoro gwikirwa mpine governor karatasi ge 10 that is kadaite the standard governor wa Bomet ayike ta Hilary Bachok governor Bomet kuringana na karatasi ge 10 kadaite the standard governor Bomet Hilary Bachok na redero gekirwa mpine ni maabitha ba EACC Ethics and Anti-Corruption Commission na bobo nyuma ya uchonkoni kwethira bogetitu na mbere bogi utumiri botho kubwa mbete che mwingi Bachok aragwatiro ni maabitha ba EACC na arantereche Bomet na nyumene aikomo nka South Rift Regional Offices na roterero na kuru kire kuringana na mwerekeria wa EACC Abdi Mohammed arugere commission yezi niradhero ekithithie kare kana operation yezi ya gutigera ati governor ojo aritinguke banana ba county na kinya contractor baire ne bakothithirwo chonkoni no ntobo tumiri bwa bilioni 1.4 billion ire kwerekana chirei antu ende chititeringoge beje chirei antu ende gotengoge kwanakana chitete ikore yake antu theri bobo ni kuringana na EACC karatasi gege komyo kona Hilary Bachok nande atongerete ni maabitha ba EACC ntuko yagoro na arantereche na kuru ochonko dibwete na mbere boye gie komenya utumiri bo thuku bwa mbecha kiri governor ozo wantere Bomet Mutheburu kuna muthaka komenya kanata Abdile Ali na Mire Abdullahi karatasi gege 12 Nkurikania karatasi ya 12 mantojagia mbithokero era yumirite ya Duzit D2 mbithokero era yumirite ya Duzit D2 ya yare sorry yare mwaka wa 2019 mbithokero eze yare Al-Shabaab gikundi yerekana ne gikundi ya Al-Shabaab ni hatigire anto 20 no mwabatete oturo bwao nyarago kwerekana umwe wa thoganeria bambithukiro hizo jekena ta Hussein Mohamed Abdile ntukwegora arere koti ati mwarimu wa primary no ethirwe akimuringe ko akimtuma agwatwa Abdile na taririte gitumike ko gwatwa mearirikana no umwe wa thoganeria bambithukiro hizo okona akiuga kenderu kinyathimu iratuma ira kwithimu agurire Infinix agure ngiri 500 kuma kiemucore thimu ije ne atumire agwato no tonere recordings kwa biere kurerekana Abdile kwe mtwaraia no kere Facebook na kure mtwaraia no kere Facebook no bachata no na bachata no kire mantu jagi ibande kuchenchiru ID okona rokondo runda karatasi ne 12 ore hausikanire kire mantu jakuthondeka ID fake na ikio tamia ekirwe mpini kwa Abdile arerekana nagerete gwitetera na kuga bataize mbia kuendelea weithi mwagurete yake na nkuruki karia na mtu online Facebook ende ataize mantu tataza kezaza kiumira ende kagita na kaka na ekiri mpini ari mwa wathoganiria bambithukiro eze ya Duzit D2 igambariri no ritite na mbere Nego kariyo mutegera Meru TV wani kurikia ngono ira chonde chiri kadite ne cheto cha The Daily Nation na kadite The Standard kurikia ngono ira chikadite ne The Daily Nation na kadite ne ya The Standard kumanya mantu ngoroki chigurira kadite yaku ira wenda Standard wenda Daily Nation igo mume withroge kana gira na kuthoma ngono ichi chonde na njira indaza eje ni Meru TV eta nambere na gukenera mibango yetu na nkuruki gweta nambere na guchunira mwanya mbambeta ka Dennis Mutuma bethironge kwendagira kagita gake kana nkuruki kwendere weekendi enjaga